Samo ti uzmi tvoje pare, pošto meni si inače pare lijepe za ruke, što evo nešto nema, haj hala. Ja bih molio goste da sjednu sve mjesta. Čekaj! Svi koji imaju stolice, ja nadam se da ima stolica sasvim dovoljno, jer ja ću malo da vam se obratim, prijatelji, i onda će da krenu sa služenjem, slikanjem i poslije toga večeru. Sam dobro rekao, Nemanja? Znači slikanja sa mladencima i onda idemo sa večerom. Što prije jedete, to bolje da se veselimo i družimo. Dragi gosti moji, malo pažnje, molim. Drago mi je što imam ovu čast i priliku da vas sve pozdravim. Krenut ću od moga sina i moje snajke Sonje i Nemanje, moje drage supruge Mirjane, naši dragi prijatelja novih, Čika Duleta, moje prije Duške, ona nas gleda u Kini daleko odavde, prijatelja Slope, Olje, Maje, moga kuma, moje tašte, kumova, izvinjavam se, kuma Galeta i kume Viktorije, nisam trebao pre da spomenem. Svi ovdje gostiju moji prijatelja, njihovi drugara, drugarica, prijateljica, tetaka, teča, stričeva, mislim da sam sve nabrojio, sestara, rođaka, rodica, zetova, brata i ostalih. Priju sam prvo pozdravio tamo u Kini. Želim da samo kažem da mi je veliko zadovoljstvo, velika čast, velika mi radost što smo se okupili ovdje, da je Bog nam bilo ko što nije, pa da smo se okupili u mnogo većem broju ko što je trebalo 8. augusta, ali nažalost nismo mogli, ali da će Bog za godinu, dvije, pa ćemo mi to ovu reprizu da napravimo malo jaču, da to bude onako. Želim još jednom svima da se zahvalim, hvala vam, djeco, vama sretan brak, da se volite, poštujete, čuvate jedno drugo, a mi ćemo ovako. Živjeli bi nama svi, vas dvoje na prvom mjestu i svi gosti koji su došli. Sad bi zamolio Čika Duleta ili Slopu da se oni obrate ispred Sonjine. Od njih hoće da pozdravi goste prisutne, pa da nastavimo dalje sa protokolom. Hvala vam lijepo, živjeli! Teško da nešto kažem posle ovog što je prijatelj rekao, jer ja nisam dobar govornik kao on, ali pokušat ću da budem bar u njegovom nivou u priliku. Prvo da pozdravim sve prisutne koji su ulepšali ovaj šid, ude moje unuke, koja je moje zlato, i pozdravim njenu mamu, koja prati ovo iz Kine. Drago mi je što su prisutni ljudi uveličali ovaj svečani čin, svima gostima koji su prisutni, jer ne bi nabrajao da li smo i rođaci ili nisu, bliži ili dalji, svi koji su došli, oni su najbliži rođaci. Tako da im se ja svima zahvaljujem. Drago mi je što je Sonja opredelila za Nemanju divnu dečka koji će, nadam se, i u buduće biti takav, i želim im sve najlepše u životu, da budu strpljivi u poduhvatima koje će preduzimati u budućnosti, jer život nije lak, život je kratak i zato ne dozvoljava nikakve lapsuse ili promašaje, a nadam se da će oni to uspjeti sve da se vladaju usput i da kroče uspravnih glava kroz život. Ja im u tome najsrdačnije želim i najbolje želje da to uspješno provedu i da imaju sutra porodicu koju će negovati i voleti kao što sam ja vodio moju Sonju. Hvala vam. Ja se izvinjam samo malo, jedan mali prekid.
molio bi svi da sjednu na 5 minuta na svoja mjesta, mladenci će da vam se obrate i da prođu sa jednom zdravicom, da vam svima gostima uzdrave, da vam se zahvale što ste došli. Toliko samo i nastavljamo dalje sa veseljem. Hvala. Dobro večer svima, prijateljima, tetkama, tečama, drugarima, kumovima, roditeljima mojim i njenim, muzičarima, izvini sad Noni, ali Deveru i Deveruši, svima redom. Želim vam da se lepo provedete večeras, hvala što ste došli. Sonja i ja ćemo sada proći da nazdravimo svakom ponosom, čisto da malo ulepšamo ovo i da pozdravimo svakog ponosom. I ništa, lepo se provedite. Ne znam šta mi više. Sa sve pljugom. Ajde jedan aplauz za njih ako može. Svaka čast. Idemo Dretaka specijalno. Ako ste mi prijatelji, ne dajte mi da se gleda, bolje da umrem muški. Ja se izvinjam. Hteo bih posebno pozdravim taštu svoju, Sonjinu majku u Kini. Nisam zaboravio, ali sam ubrao i u roditelje, tako da želim posebno da pozdravim. I Sonja i ja i svi ostali gosti. Pozdrav. Pošto je otac rekao da se sedne, ja bih sad rekao da se ustane. Specijalno.